ia ko makato baitawe na tuda pakato ba kumimbara untuk mengambil khutbah kedua. Ibaca yaro na paipalin na limay okko aroy sa belah kiri tujuh na jantung. Ibaca yaro Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Yari baca. Makade guruta gatoro rampe makade ye di makunra ye ko kui boleh nang ka anak ta mata matojo ati ibaca oko pala limay ni waru napi patadang oko arona. Yero ye di kokoi masigi arone tu daing pakatobay untuk mengambil khutbah kedua yeri baca napi palen limay oko aron. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal busyra wa ja'ala israhu min makkah muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi para tokoh masyarakat, seluruh imam dan petugas syara yang sempat hadir, Bapak yang mewakili camat dan beserta seluruh pejabat pemerintah, wabil khusus Akhinal Fadil, sahabat Ustaz Lukman Kato selaku Ketua MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Talulimpoe, sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama beserta seluruh hadirin, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh panitia pelaksana yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah angkaki napasitaru papong Allah Ta'ala rilalanna iya onroma barakae di acara ipakangka yang itu memperingati di peristiwa yang angkai pura na alami ali melebina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua peristiwa na alami Nabi yang pertama Isra, yang kedua Mi'raj. Sawa ia ko Isra ala lengampani pole Makkah lo Masjidil Aqsa ko Palestina. Ia ko Mi'raj dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Jadi sitongan na iya tapi perjalanan Nabi angka perjalanan okolino angka to perjalanan nalintasi langi makir jadi dua nang iya ko melo ibicara man nang iya wani din ule salasay hikmah na mi melo upang ngangi. InsyaAllah mudah-mudahan nang kawan di mancaji akatannya apa ia ko angka peristiwa maraja ilalan na agamai na anjurkan agama ta untuk peringati apa Nabi na sendiri peringati peristiwa apa ia ampai pak bu toma puasa oko 10 na Muharram nasaba iya narawatu ni passalam Nabi Musa poloko kajaran na Firaun. Jadi na puasangi Nabi tak nasaba namo Yahudi ma puasa toy. Jadi ya ko mapuasa kitu ko 10 na Muharram iparingati wi kasalamatan na Firaun pasalamatan na Nabi Musa poloko Firaun. Iya to si meraja ewe iparingati nasaba iya na peristiwa nomor sidi nasabari na angka parenta sempajang. Yang kedua iya to na peristiwa
nairisang niga tau tama ranaka niga tau tama suruga. Dingirisang. Si bawa ia to na peristiwa Isra Mi'raj nasabari na angka 23 agaga yalengi nabi kupong Allah Ta'ala makto paro nabi-nabi liange nawadding ia caji akatanniangang nawadding ipake rilalan na atutu ngalinota nawad ditoki salama nasaba degaga tau de na melo salama angka tau pa onro melo na salama mitaula da tamaranaka sinin na jamang-jamang ede nang nasurong nabita mitaula na jamang angka tu jadi nang na jama-jama de nang kana pigaw inabita imma ginawatuna pasal langsung namu pura na pak guru nga nasurong nabita secara umum tapi ia kode na khusus de na melo pak mitaula da itamaranaka jadi termasuk tau de itu na raja tau mitaula da tu tamaranaka. Iya, tahu dia meraja atau mitau lada sabak mitau iko iya gara-gara iya meraja nasabari tamaranaka. Tapi itu situ tahu mameraja macina lada itama suruga. Jadi macina lada nasabak makat agai pigau nawat di megai gapalang nawat nang ketambai witanat becing atau tama suruga. Makro. Jadi nang tahu de na meraja na sabak mitau itama ranaka aja na tama susah. Ya kong katau ma meraja na macina tama suruga tapoda matiro tau de na meraja aja na nama susah. Apa ya ko pada yakatan nia ngata insyaallah. Ya mitu je nama susah nasa guru takalisiden reko pendapat tami bayasa cocok. Nih pasalamana tahu pada ko to baju na wajujut tami bayasa makanya ay mapangewa memang itu. Makiro. Jadi tak kata nima tu itu dokta salama angka dalele nasabayo ko gamay tak bagi memang ya ko pikki ya gurui beda pendapat memang tahu nasabak puang Allah Ta'ala mato makada walizalika halakahum makko memang tokoro pancaji de nasi dipaham maka de puang Allah Ta'ala ya kene melo ka pasti dipahami ataku wedding tapi puang Allah Ta'ala de na melo. Jadi nang katau to lima susah ko padaliangi pendapat tantan na puang Allah Ta'ala ya tu. Apa puang Allah Ta'ala itu menyebabkan kita berbeda pendapat. Makiro nomor sidi. Jadi rojolok supaya dasarnya apa angka kama maka dia pameraja isa neraka. Jadi narupangi jolok. Kemudian iro Isra Mi'raj Isra jolo bicara ipalalampan ni iya ko wanni ni Allah latawe magi na wanni mana tanya aso ternyata iya wanni situ na termasuk si di keadaan matenang apalagi tengah benih iya. Jadi ya komelo ki latihan masam paja khusyu ta coba-coba garek moto tengah beni. Tatek dua, tatek si di otok ki garek ko tanah manangi, namu tu anu madodonge, namu tu dati na jange mana satu yang kalinga. Ina tu ampai ko tau pallo ramaraja mana tu nang kalinga gagai ko ni. Iya. Magai karena ternyata di waktu malam itu tenang. Jadi aku melo latihan masam paja khusyuk salah satu waktu yang paling bagus adalah tengah malam. Iya. Kemudian ia ronabita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sitongenna dina langsung Pak Bu. Pada memang dina langsung Nabi ta pole Mekah lauko Palestina de. Angka onron lepat telu. Jadi okui maka Nabi tasade na Ka'bah royala napai bawa lo Madinah gitu kira. Jadi okui Madinah Nabi ta ipalepang ko malaikat Jibril napa isuro mas sampaja don rakang. Salasai mani mas sampaja Nabi ta okko Madinah napa makutana maka don rongaga ye mak Jibril maka dai malaikat Jibril inilah Madinah
okko komatu malaikat dapurang. Jadi nesememan itu Nabi ta onron hijrah sebelum peristiwa hijrah. Kemudian selesai wioko Madinah ipat terus si Nabi ta loko Bukit Tursina. De paro nitilo Masjidil Aqsa ibaw loko Bukit Tursina. Napa isu ya ko bahasa na to kone makan Gunung Sinai. Isurui mas sempajang durakang. Selesai wi mas sempajang Nabi ta napa si makutana. Jadi dero nakutangi de kada magi sempajang de. Kadami malaikat Jibril lah sempajang ko neraka. Di mas sempajang Nabi ta ko Bukit Tursina Gunung Sinai dua neraka pura mani mas sempajang nampa makutana maka da onrongagi ya Jibril. Maka dia malaikat Jibril okko ni Nabi Musa si pak bicara si Bapa Allah Ta'ala okko tina terima kita na Nabi Musa. Ina tu wa kallamallahu Musa taklima. Purai okoro ipaterus si Nabi ta ibawai loko Baitul Lahmi Bethlehem. Lotanna Masjidil Aqsa sekitar 15 km. Okuri taro napai suruh mas sempajang Nabi ta duan rakango ko Baitul Lahmi napa makutana purana maka don rongaga ya maka dai malaikat Jibril okoni Isa bin Maryam dilahirkan. Onronna Nabi Isa jaji. Okay. Jadi telu onronga. Nomor si di Madinah, nomor 2 Bukit Tursina atau Gunung Sinai, nomor telu okoi Baitul Lahmi. Napa ibawa loko Masjidil Aqsa, napa isuro Nabi tamas sempajang, napa imak berejama okor. Macio isininna rasul suro macio mancajimakmu. Jadi kamanang Nabi okor mancajimakmu Nabi tanah mancaji imam. Angka biasa tahu pandrita pulang apa bu maka da sapai aga na baca Nabi ta surah aga na baca Nabi ta wattunna mancaji imam Oko Masjidil Aqsa nama munna sininna Nabi. Kemaka da sapai jadi upo dato kita sapai ya. Tasapai ya roka sudah surah aga na baca. Nabi tak. Tunna na pimpis sininna Nabi. Iya naruh isyarat Pak Bu maka dia Nabi tak ternyata penghulu imanna sininna Nabi si bawa suruh. Makiro imanna. Nasaba alina mancajimang pemimpin para nabi dan rasul. Pertanyaanna iya nama nasa. Berarti angka memang na sampajan na jaman Nabi ta sebelum Mi'raj. Jadi ya kung kataw maka dia mananang kaparenta sampaja pole manima meraja nabita de nasa panuh na benar nasaba mas sampaja meman ni nabita okko Madinah okko Masjidil Aqsa okko Baitul Lahmi si Bukit Tursina. Jadi mas sampaja meman ni angka meman na sampaja ite gere kolay buka ikorange ka anak pesantren tapak kepala korange. Nabi Isa mas sempajang. Nabi Ibrahim mas sempajang. Tapi itu Nabi Adam dia pernah sempajang. Dia pakai syariat sholat okko Nabi Nabi Adam. Nabi Ibrahim angkana syariat sholat. Jadi ia naro sempajanna Nabi Musa sempajanna Nabi Ibrahim sempajanna Nabi Isa angka memang. Iya na tunah kadau pandrita iya ro sampajange sitongan na oleh-oleh. Tannya iya ro tujuan pokok tapi oleh-oleh nasaba iya kokki aya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ya linuriyahu min ayatina untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran
Allah. Angka kalimat linuriyahu, memperlihatkan. Magi nak kadai pitang. Nasaba iro sinin na nabi yolo na nabita tuli curitami suruga siba neraka. Icuritami Nabi Musa, icuritami neraka. Icuritami suruga. Nabi Ibrahim makoto, tapi iro nabita deni curitang lai pitangi. Mangya de toga aga nabi siruntu pong Allah Ta'ala sipak bicara mi palimatandre. Nika sipak bicara Nabi Musa. Sipak bicara ni apa ukwi buki tursina milausa Nabi Musa maka dameka apitangi elemu po. Nasuro ni lausa apa umat na memato Nabi Musa milawi maka damelomo tarime kita mu Musa. Tapi surui po mu mapitangi elena. Tapi kan dia na pitangi elena po Allah Ta'ala maka dia tidak bisa. Dia nak kada po Allah Ta'ala. Dia mulai Musa. Sehingga tidak bisa karena na lei surui mangolok ko bulue hancur bulue. Na dia panapita sat na po Allah Ta'ala. Sehingga dega aga nabi siruntuk po Allah Ta'ala kecuali cidi bawang alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dek toga aga nabi ipalalang ipitan neraka ipitas suruga kan Nabi Adam boleh mui suruga toh. Kan boleh suruga napi panoloh kolino. Tapi Nabi tak lai pitam manang. Niga tau tama ranaka, niga tau tama suruga, maga kedudukannya sange sampajang, maga sange apalang, maga sepasana ya sange dosa, ina ipita mematihana. Yana tu ampai makada linuriyahu min ayatina. Ipitangi. Apa saya curitangi. Pada ko makada kanjak pagok ko anu, makong karek tempat rekreasi. Onro rekreasi nak date kanjak pokorong kakin nang kakin de tapi de nang kanitay si sala kolawi mitay iya naro nabita lai pitangi sinin na rupana pacalangi ipita sinin na rupana papinyamangi ipita tuy sinin na hikmana keutamaan na yasangi pakasiya saya gawatun na rewa matadda okwatinna. Iya na to na si pasunru-sunru batungan na makko man nabi batena nabi ta makasuasu pekui cara na umma na nasalama. Iya na. Iya na melo ibahas Apa iya ko ole-ole na nabi tetapi makko metuwi ta pa bu. Iya kong kataulau umrah. Iya ko loki sirun tau pole umrah kong kay rewa deto makada aga mu pigaw okoro makutana mite makadaga na poleang. Toh, tapi ya mero rasa wacila, cerek karistal, sujadang, nah, iya ro, angkat toka rumah, iya mero aku tanate ko to pole umra denah kada, maga tahu apa mu, maga masaimu, maga pura ko ga mabau denah aku tanangi itu, tahu pole mi itu mandari macurita makada, pole kak mabau, pole kak man, tapi ya tu tahu loe pita, iya mi itu nak aku tanah kada aga na pole ya. Gitu itu pak tapayaro polen nah namo wita pak koki sejarah namo nabi mako to Nabi Ibrahim watun na pole nama raja Nabi tanarewa na loko langit ketujuh siruntui Nabi Ibrahim ya to miro aku tanah aga mu pole de nakada aga na pun aku buang Allah Ta'ala de maka dami aga mu pole Muhammad maka Nabi tasampaja maka ada siaga nasa 50 berarti ni samema ni Nabi Ibrahim kadang kesampajang tapi Nabi tamita nai siaga na lekuiko pada ko kata Allah siruntu Pak Bupati maka ko boleh kami siruntu Pak Bupati maka ada na lekko maka ada bantua maka ada siaga itu kan maka ada 500 juta kada wae maega hai ko bolongan itu kan Nabi Ibrahim nama kono maka ada agam pole Muhammad maka ada sampajak maka ada siaga kada 50 maka dari Nabi Ibrahim iya ko najamay Muhammad umatmu apa nak itu Nabi Ibrahim asalang nga jadi masalah tu Nabi Ibrahim aku ini maka dari Nabi Ibrahim Muhammad asalang nga iya ko nabalimoy beresalak ko umatmu Muhammad si tengah pakasiwiak ko ang kamanca di syafaat lori alena iya na tunang kakutahaya ibaca kama sallaita
ala Ibrahim. Nah, selen padahal nama dia baca rubu as-sato. Ia nang kata matahiyat maka bami at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mak beresalan ni selesai. Asasa. Tapi magi nang kayaro. Makura-kuran nabi banna nabi ta Nabi Ibrahim tau megay gapalan nasaba makuran nabi cau i labona ya ko makato balapar gitu tay pak dia tu napa curita pak kato bay si sok bubembe nagere si ratu unta nakarobang itu sok bubembe nagere de paga gatau masih dak hidup ko kampot ta si sok bubembe si ratu unta itu ini namunya ro biasa ko mapak buting nak gere bembe cidi natako ang katau mega na bembe nala nasa cece payano ya Nabi Ibrahim dehan ako ina sisa bembe nagere nasidakang si ratu unta masaworo na rampetero onro basana Nabi Ibrahim dia na melo manre na rekode gaga tau anak yatim ne wasidape tau pakere ne wasidape na panre namo melo manre de tonan rekode gaga tau na si bawa manre yo pidi akong katau lay subuhan reta itu peko mabasah itu ita aja hamade na tamuin apa tuman rega komanui itu jadi iya naro na yasat tau malabo Nabi Ibrahim ro nailaw tu ya Nabi Ibrahim maka dawe nakalamu pak matu umma na Nabi Muhammad nakalamu pak nasaba magala matandre palanna nilawi ipong aling nga kesempatan melo ka sidak kaimanang isinin na atam mo mapamulay yatu makokoy latu kama lino yalin ni kesempatan mo ko pangalata lian tu ampay isuro malaika manuro riwaya ro biasa baca isuro malaika etamo ko suruga malaka puru si kemo yakidi puale kapuru si kemo napayarin Nabi Ibrahim napay suro makbengin loko tasi yan na tumancaji patje makanya dito gaga tau de nan patje yan na tu pasidakana Nabi Ibrahim jadi yatu patje pak pasidakana Nabi Ibrahim jadi namu kapere namu Yahudi manre mana tau patje tu Nabi Ibrahim tu sidakai ki apalagi kung kataw magalang repet je megega tu megega pakan repet je jadi magi ya pak jewe pak ternyata narampe tau pandrita makada ia tu pak jewe pak buratoi ia tu ampai komelo ki manre pak andre ki pak je cedek kupura di mabis salima andre ki pak je halusu na pato manre pura ki manre matu andre to ki pak je halusu ya kung kanana mulet tuntu kangia tu macca tu cerdas yang kedua ya komandre pak jetena pemandre dena kena itu keracunan makanan karena itu yodium asli ya koaroane maka de guru atau pandrita ya nang atau mandre pak jece dena pemandre dena kena itu lama syahwat ya roh jadi pak burani roh itu pak je makanja jadi iya ko tu moto tariolo na pak guru nang iya ko to melo matindro andre ko pak je cede pura moto ko matu andre ko pak je magai pak bura guru ta kali pak baja almarhum almaghfurlah iya tu amalanna wijanna ropawi saya dapat di pare-pare itu kemudian beritahu maka dia itu guru itu pak burana ya namelo mo matindro ina mandre pak je cede agar pubami pak je halus pak je kasara itu ya komoto imatu masih pak je napa minum pak burah jadi wak disata tuntukang dana mega rongkosona ya tali silitere 2 sabu mika rupiah ro wai mai tatandre na capu ko si ulam mi pak burah ya bu tatuntukang ni jadi ya naro pak burah makanja pak jewe tu iya to naro pasidakana Nabi Ibrahim bro kemudian no inabita
siruntu Nabi Musa. Apa Nabi Musa hoko lagi kedua, Nabi Ibrahim hoko lagi ketujuh. Maka dia tahu pandrite. Ia tu tahu mabasai, tahu macawi aku puang Allah Ta'ala. Tasangi dia na jago Nabi Musa. Dia jago kira-kira nama gala mak bicara Nabi Musa sifat bicara langsung puang Allah Ta'ala. Dia ga perantara. Ya Nabi Ibrahim dia na sifat bicara langsung si bopong. Ya Nabi Musa sifat bicara langsung. Matandres sa kedudukan aku tomelo bicara maka doi. Ya ko Nabi Musa itu kumelo pada di maka dah. Ya to tu kumeko sifat bicara si bayano ya nuban na mo hubungi langsung tu. Tapi ya Nabi Ibrahim deh, tapi magi na ya matandre kedudukan na. Ternyata karena mabasai. Jadi ya tu tahu magala masih dekat, tahu macawi aku pun Allah Ta'ala. Ya Roh Ta'ala, ya na tu ampai ko totama masigi to lilalo celengange. No, me kita masigi celengan maka lupo na taro panitia. Talisa-lisari ya Roh ta macawi-cawi aku pun Allah Ta'ala. Apa ia tu apalan na pasida kay matandre. Iya ko apalas sa pajang tumatundro toto. Tapi iya ko apalas pasidaka. Iya na pura na ya biren na pa kita we na pa jata tambah tu ya sampajang ko sisa burakat tajama se ko to mitilolo. Dia na mung kita tambah wat di gay tambay na to ko tomate na dia na chocho. Ya ko sisa bumirakat tajama na tamate ya to mitu sisa buy timbam to. Tapi iya ko masidak kaki nang kamadake o ko masigi tak tolitari mater ya tu. Jadi ya tu celengan ngesitongan na onrong inataro imangi nataro patugase nataro panitia supaya wat dingi macawe ko pong Allah Ta'ala. Tapi angka to tahu mako apa celengan nala. Paya masigi ko sidape boleh kasih aga di nala celengan. Jadi kator ya jadi cece dek namode na mega pak bu deton ternyata ganna makan jasa komege tapi yang penting angkah ya naro jolo ipak biasa ya le apa ia tu tahu mas sumbang ko masigi kan kajaminan na yakibuara bola maka dia nabi tamam bana masjid dan fi dunia lillahi ta'ala angka lillahi ta'ala. Pak Megat angkat tahu mak bangun masjid tanya lillahi ta'ala. Agak pelek Korea Utara, Korea Selatan. Mapangewami panitia na lo bangun masjid. Nah saya itu bangun tu di masjid. Masjid make tu na bongkar na bita na bongkar. Jadi nang ka masjid na mapangewami tahu na bangungi na teng itu sitongan na nabita bangun. Magai na sabak na pa aja si sala ya tu teko jaje tu masjid apa na nasi rewakan. Iyo pokoknya itu masih rewa atau tu masam pajak pajamuat tu makiro. Jadi maka dari mambana masjid dan fi dunia lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Nah nigi kita bangun masigi okino karena puang Allah Ta'ala lai bangungan istana. Ya maka di agama istana berarti hotel okuilan na suruga. Deto nak kada bangun si di masjid, namo lima bumi tapatama na pakai tema bangun masjid termasuk nih itu. Tapi dia na tama suruga Pak Bua, maka dami angka bolana suruga. Aja tu siata sumbana pada dia sampajang. Angka tu bola tapi dia tatama. Pahangi. Kama kadami banallahu lahu baitan fil jannah. Lagi bangungan ni istana okuilalan na suruga. Dina kadai patamay suruga. Angka itu iya mitama suruga Pak. Maka Nabi wajaba alaikumul jannah. Wajib itama suruga. Kega Pak Bang 25 tahun. Angka nak ko masih kita Pak Bang 25 tahun. Dia pagaga. Nah iya Pak Bang apa ya na 25 tahu tu dia le nak bang dia tu napat tu bere jama napak dia tu apa bak dia nak bere jama angka kata runtu pak bak dia bere jama ya koi madari motong kama kutu iya ko pak bak dan ada dia tu penatamu betul angka dia tajawat tu pak bang angka pak bak pura pi batai nangka dia agak imangi me tu madari pura pi batai nangka lolo ya jadi si salame matoi
Iya tu ampai matandre tu kedudukan Pak Bangi sitongan na. Kemudian yang ketiga yaitu Pak Bangi alena memato tu mangoli. Yaitu imange na pimpi mitau polewe. Ini. Jadi itu kanjak na Pak Bangi. Tapi Pak Bangi ikhlas toki. Pakanja ka ihlasata ko to bang. Yaitu tau matoy riulo na saba. Deje na melo ko tasale kong kagaga na jama. Madari itu na baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Napa bang? Angka tu tau maka dah bid'ah. Ini na salah ko kuy bangin ta pertama. Ya mi ko makon ni Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala aja ya ku yolo namo dan marigaga itu mage ini baca subhanallah ipacing ini he ati we lega ikasombongan aya kami yero lago lo iloh melonia semua ke kanjak lagona tapi mamak mitinro na itu jadi aja ya narona kada subhanallah walhamdulillah syukuruki naidi yaleng aman untuk mengoli la ilaha illallah ide gaga pun kasi idi mitu pun Allahu akbar idi mi pun maraja wadi pakedo yatina tena law mak berejama napai baca la haula wala quwata illa billah de gaga elo ulle tanya elo ulle tak mi pun aja tak kedayak menatu ban namai ke Pak berejama wah tiga ke hubungan itu. Jadi ri di Pak Bang itu sampai to mata tariolo na Pak guru ngah tu tau panrita matoro na podar sebelum bako pakanja kirampan na nyama salah kamai bamu betul ngana iko kamai makare ya mana bamanu ya mana melo ya cang sia-sia ti padamu jadi pakanja kiro subhanallah pasandre ko puangi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar maka da mai pela bilal de na baca yero de meto na baca la bilal apa tahu makan jatina gitu iya di tahu sigar baru melo bak pekoni i pakanjaki itu kere itu tanya tapi aja tak kada yero ibaca pa yero napa bakde namo ade ta baca namo ko to pura nama jene tu datu ni namo ade to tatongo ko tu datu dan pakanjaki komedi makan de bang baca ro subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahi wal aliyyil azim nabi baca astagfirullahalazim akan de engkau tahu apa tu Pak Bang ke Raja Sakdano subhanallah walhamdulillah wala ilaha aja nah masih lah sita betul makan makan ni rutak masih gila masih jadi kahe jadi tu tadi cek deh tu Pak tapi engkau tahu ya apa namanya mana sak di kota Tongi ya itu mapatu ju betongan nah pakanja kirampan na nyawana apa tahu deh pajak nama jetta yo pola bila makanja Ummi Maktum tahu kanja apa dia nang kadang terpengaruh pakitan Ummi Maktum pak buta ya natu dia nang ka dia kan nang kana itana darah pak tahu buta ya dia tak ganggu ya di pabangi di taman atau lalu itu kere jadi apa ya tu Ummi Maktum tahu buta sahabat Nabi tak ikat tu pinahkan dek kayak lalu bang ya kan ni itu ya natu Ummi Maktum angka tau pandri tamah kada angka cek de lasan Ummi Maktum pacok dokang iya mak betongan pacok dokang de rona kada pacok dokang kui di basata mak kada malam-malam menyawa angka nang kasahabat Ummi Maktum bang tapang kamelo maka de kama yang parang ko nabita kade aja alingi apa pure zamanna ya rotok bagi Pak angkat tahu mako tu Pak yo ko kama di caulitai padahal tadi nak bang angka mu Pak bang itu dan nakat dek kama de harang maka dami nabita alingi na alena pure jaman-jamanna jadi ya tu tahu pure bang kau pa jaman-jamanna kama tapi ia ko alena bang alena to kama na alena to memang imang maka dai nabita angka sahabat maka da angka ia gagal baca angka maka da nabita pawi angka to maka sahabat na angka maka da ahli pa Umar waktu na Umar apa itu Umar tahu tagas memato onro tagas na Umar pak ya nasuri tetato ade na malampu tato na najori pak najori capak bangku yolo nendok kajina jadi metoro sape maka beto lampu yopi di mako ka maka nyamat
angka karpe yo pumar kasimi ka tapi mamula ni berkembang selang ya tu pamula na pa masigi na nabita de meto tehele na kasi ya na tu nateng ilai susu ko to pura suju ya tu kasi mada keo kolin pak makanya itu menjadi cahaya dari kemudian de na susu kasi ya na tu ampai de na waji sampai jajumai ko busilopoi na labu hay nga apa pangatan na masigi de gaga tapi aja na yer dasar maka na din awagi sampai jajumay ko busilopoy nang kamantal ta si ba motoro ta si ba otota napa ni ko tatto ni masigi ede na bosiki yo por yolo de aga pangata na pala pakaroma mi napa pak dan rina menre de na tanre napa kasi ipas sama atay lalang ya na tu ampai Yahudi waktu na tamo masigi en tapalot teme ko sunna jojo nya pa de meto paangka na tembo na malin rumah manyo koroteme na pemaka di sabawi na cari pare-pare orang tapamelo lo garu si makan bite tudak ko tari jo na papura temena itu kanja na nabite yo pui di puah na paya itu dene sangi kasi maka daun roma sampaja ro pale jadi ya rumah sigi biasa dia dapat kok na dia gaga jadi namanya karpe bid'ah tohe koto melo mak bicara bid'ah aku maka dah kembali kepada sama nabi memang gampang aja nemu teh le sigi to makiro nah, jadi iya naro ampai dia na waji sampai jajumai jadi aja tak ada oh busilupui aja na de nak kok keadaan itu irita kemudian Nabi Musa no inabitaronna si runtuk makutana makada agamu pula Muhammad itu digara ya matoron aku ya sia nabi naruntu ya sina aku tanah agamu pula nasa sempajang maka ada siaga nasa 50 maka dia Nabi Musa milak dia itu Muhammad itu digara ya Nabi Musa nalami dia cepak nang Nabi Musa apa iya kene ya 50 ya tamamana ni naraga kapang apa iya lagi lima makai kalanggar me kanala kutu tapi tanya ya imange pak unawana bikin 50 ya ropak bang ya unawana baik de pada tu dah aku bola si rewak bang tanya imange unawana ya me ropak bang jadi nalai de cenang ke Nabi Musa tapi de togas itu kan kepentingan Nabi Musa pak angka matandre miakalan na Nabi Musa pura ka mangaju ko gurutan na podanga maka deji itu Nabi Musa na suri Nabi tamalolisu akalan Nabi Musa ya tuh apa iro Nabi Musa denang kana si runtuk po Allah taala marradiomi nang kalinga misaddan na po Allah taala bisa berbicara langsung dengan Allah maka de suara garunang kalinga wallahu alam jelasnya maka de ko kita wa kallamallahu Musa taklima sifat bicara langsung ipong Allah taala si Nabi Musa berkalam dengan Allah iya naru Nabi Musa maka de Muhammad endre ko milai kurang ero nabi tay suro mendre ni ikurang ato ngapa ikurangi 5 no inabi tapatapulo manili maka da si Nabi Musa endre ko milai Muhammad mega opi itu mendre si no sinabita kasi Nabi Musa kada siaga nasa 40 nasa endre pomilaw ina maloli sunabita 5 mani kani reo nabita kada siaga bi Muhammad nasa kau pa 5 nasa endre pomilawi mapikir ni nabita nasa cica nga menre ikurangi 5 na 5 mani monro ya ko menre mo pakacapu itu ya kada nabita matana na alasan na nabita matana ka Musa makko mani pangalata lai kana na kurangi pada reke kalau ki siruntu Pak Bupati na nalingi parenta 50 parenta na podani apala ko acet pala ko apke bin rako aki kumbul-umbul patato ko anu maka dai endre ko milawi kurang endre inasa aja napi mo penre bandera jatuh na muce ipala yang pati mapala ko pura siero re mega mopi tu rewa po koro naran 5 mani 5 mani batte makai Nabi tamasiri matahanak na angka na pau Nabi Musa waktu na melono Nabi ta maka de Nabi Musa Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah
Iya nanasat tau pandrite maka da iya ni tujuan Nabi Musa. Apa iya ro Nabi Musa pak denang kana si runtuk pong Allah Ta'ala. Nai si pak bicara mi. Iya na ro nakada Ahmad Ruhullah. Ukui lalanna nuru Muhammad lawitai nur na pong Allah Ta'ala. Jadi rupanna Nabi ta boleh si runtuk pong Allah Ta'ala angkai ro cahaya ro. Sehingga ia naronita Nabi Musa seakan-akan dia melihat Allah. Ia tu nakada Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Yang kedua pendapat atau pendeta maka dia tu Nabi Musa melo ites ina bitam melo ites makada maga papuji na pong Allah Ta'ala ko Nabi Muhammad. Apa ia dia perintah dia kan ditawari. Itu tuh. Jadi dia nak dia kelisura lagi kada 10 na jama. Itu ya kumakada ipo Allah Ta'ala telu. Jadi sini na nabi dia nak kana bantai ipo Allah Ta'ala makada sianu nah. Nabi tabawa lai suruh kada bisa kada dia kubilai kurang. Padahal ada makada coba tes sigaret. Lai kurang itu kan. Makin Nabi kuniro makada Nabi Musa Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Engkau adalah kekasih Allah. Na puji to ngaku po Allah Ta'ala Muhammad. Apa na suro ko na tulina kuran itu ko milawi. Yan na ron ang kuy Nabi Musa. Ang kataw pandri tarampe pak bu. Maka daya ko makato baitawe na tuda pakato ba kumimbara untuk mengambil khutbah kedua. Ibaca ya ron apay palin na limay okko aroy sa belah kiri tujuh na jantung. Ibaca ya ron Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Yuri baca. Maka dia guru ta gatoro rampe maka dia di makun raya kokui boleh nang ka anak ta mata matojo ati ibace oko pala lima ni waru napi patada ngoko arona. Yero di kokui masigi arone tu daing pakatobay untuk mengambil khutbah kedua yuri baca napi palen lima oko aron supaya kita kelak bisa mendapatkan syafaat Rasulullah. Ya. Jadi yero tapalamu to Pak makamnya punco Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Iya. Itu juga untuk kelembutan hati. Iya. Jadi kemudian makadaka onna nalay deceng iya Nabi Musa nangkay. No? Nalay deceng. Tapi angka tahu pandrita makada angka manamui je yaitu 50 angka manamui kega angka makada angka ko sampaja sunnah manci sampaja sunnah itu tanya wajib jadi mancaji sunnah ya konul jame kega ni monro yero ite gare angka duha ruar rakang tambah tahajud ruar rakang napa witri telu pasapina sampaja loro pasapina sampaja ngasara pasapina sampai jam mengeribie isai si basubuh. Engkau menemui itu. Jadi mancaji sampai jam sunnah ya roh. Jadi komelo ki jamai 50 matu itu. Tapi angka tahu pandrita apa hakiki maka ada mancaji sikiri. Yana tu ampai ko topura mak bereselang siagai baca. Subhanallah talu. Alhamdulillah talu. Allahu akbar talu. Ya ko talu tapi 10 pitu rakaat siaga. 50 to iya na to na kada mancaji sikiri yaitu 50 matoi yana to ampai ko to pura mak beresalang aja na tetap patopul lupa masuk pangka tu pak berjamak kama pite na lupa tama mangolo saliwa memang di sandalana itu dia memang sikiri jadi ini penting jadi ya roh subhanallah ibaca telu aja na lebih aja na kurang mukayat itu kita tentu jumlah itu telu magi na telu ya na ron na alasanna tapan dite maka na telu ya tu nasaba 10 pitu rakaat na sabajangnya itambay telu 50 matoi ya na ro jadi ya na tu ibaca subhanallah biasa katoi mawitan illa labi untuk subhanallah subhanallah engkang katau makoro kita meruk bawang iya mani marepat ni nabaca ro jadi makiro subhanallah alhamdulillah iya
Biasa runtuh Pak. Biasa 2 telu masigi wonroi tama. Kato makanja, kato marubami. Ang kato di sakadagan asa makamil. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Amin. Fatihah. Amin. Weh. Gitu. Nah, angka mau pilih astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Weh. Bada di subhanallah. Akhirnya ni ambil lo ya pui bang masih kalada. Itu jadi benar tapi dia tu kagak kumanya dia kagak. Tapi angka pawi taliwa dia nana kada subhanallah mata rubah meni maka dia masam panjang liwa pe ya tu iya jadi ko pura ki mangi mas bere salam wat dingi mangolok ko mak mungi di matoki mangolo bandrengi di ki belo kiri melo kana pak biasa mana muna zaman kita biasa mangolo kiri serok kiri biasa serok kanan tabaci astagfirullahaladzim 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 istighfar ki nasaba telu je tu dosa ta ko to masam panjang apa madari itu tak beri sandala ingerang. Iya, apalagi kupure meli sandala baru deh na tanah. Motor baru na makai teh batu pangamotor ide ga Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim garu goncing alo motor guna. Madari lalo masampaja na kapese sa wudu mo garu goncing daw. Masampaja giro. Manang kamanawako na peliwa repana ko masampaja. Itu jadi tapi dia tu nak kata okey manya dia okey mero kamu na dia. Itu jadi pekanjaki. Aja tak kada namo tu stas madari to makor. Aja tak kada ina tahu mo. Lihat tu sia tu stas ina ida ada menre macarama. Nah kada idi matu menre lisa rice de ustaz na dega persiapan dia na sampaja tu lah sagana rumah tu bahas. Apa ya natu? Itu kere. Jadi angkat tahu biasa podanga na magi je ustaz ko mas sampaja peje nuba manang kada ungkai pisau ko corona wasalaka. Oke pe utaro nak banda-banda kue. Maka dai guruta iya to meto tanya je nak kada seta bawa tu iya memato tu nareko to masampajak intan nam memato gitu apa de memato gaga ibadah pak maka siya mana lololan roale sangadina sampajak apa ya ko to mapuasa na to manonto de na marigaga mapuasa na to mayoker de wakade na marigaga ko mayoker lolongan diskon. Jadi masampaja ngiro ya ko mapuasa ita wena nonton tapi si ma YouTube maga dena batal puasa. Tapi asa paja ni garek tanontong. Tanah batal. Jadi dia tu gaga ibadah totalitas memeto de meto nakalagi po ngala ta ko dena yang mana nalololan role. De meto pada mi ko to mapuasa na de na to majenne na pa mapuasa de na marigaga de na mariga tapi ya mua sampaja na de mua jenne pajaiwiha na mua maka kanja solimu Allahu akbar kan na de mua jenne pajaiwi de ga pahanya he jadi satu-satunya ibadah yang memang narangkul mana memang to paling ngerangnya watakalewe ko mai baca ina nalamanang ya. Iya ko toma puasa deh ga men reki makan atau manoto maga deh mereka istilahnya sah-sah saja. Satu-satunya ibadah Pak sampai jangan matumi. De metona melo po ngata kung kalapa ko atakalewe de paringeramu pakitamu aja je nakajili-jili. Tao po to masampaja lala matanan tamana tawe. Pareng kalingamu pakanjaki mati heje aja na barasi ngatay mo remakada ko lanu yero ni gato ato ko tanya. Itu aja pakanjaki 47 manangi yana tu nakada guruta iya memato tu sampajangi pakakasa mangolosuku loripongi iya ko to milaw do pa namo ade to majenne namo to masulara pocok milaw do jadi mato do apa madariati di pak galunge maga panubung kalelewe nairita balawe manre ko lalo magaji puangi puangi salakan magaji puangi itu padahal balawe mi roman na puangi cairi itu angkana nak beta kanana tabata maka Allah wa dari maka ya Allah bala kaji puangi mo cairi nanakmu itu beta dari itu jadi
iya rokok agama makiro sampajangnya mematomi tu suku. Iya na tu nak ada tau pandrita. Iya kome ko mangkalinge bicara na po Allah Taala angaji ko. Iya kome lo ko sipak bicara langsung si bapuangi asam pajak ko. Iya na tu nak ada pakakasa. Ya ko tu maka kada pakakasa seperti Allah to. Pakakasa sipak bicara langsung si bapuangi. Iya waktu na de pagaga sampaja bu, may garupana na pake tawe ang kaloko batue na pamangiloko batue na sapuangi matoje. Ito ang kaloko to aju ang kamana sampajang iya na ipake we. De na to pake liang aja na. Tapi katoto to na saya aku ba mana puang de na wa dotoro de na waga ito sigiling to ta na to. De Pak makai katau termasuk tu paya kaserena oleh ka Iwani ni rolo mana bangka pole ka Kalimantan katau tanai ka nasa macicito kita sudah ku macici nga na perhatikan nasa macicito sudah ku macici nga nasa angkat aja ciciku Pak Ustaz ang kami itu maka ada musyrik maka ada kak mati nasa apa uyakini ciciku Pak Ustaz maka ada makan jasa diku pakai tak aga kanjak nah itu kura-kura itu pada apa? Apa saya cari dia memang susah. Itu cincin yolo inana Nabi Musa. Itu batu di dunia itu kami itu yang menyala. Ya kige sewe itu kami mato dan itu alinnya itu Fortuner. Itu ratu juta. Jadi memang nasang makanja-kanja tu saya dikopaki Pak Ustaz. Maka dah makoi iya rokok agama Pak Bu. Iya ko manfaat sinin na pancaji po ng Allah Ta'ala kamana manfaatna. Demi awat di makada iya ropas salama ka. Walingi contoh. Iya ko makadaki sinin na yang ga papole manfaat musyrik manang aja lalu natan Pak berapa diulu. Aja na tanre Pak Bura apa iya ko manre Pak Bura maka da pura ka manre Pak Bura na saupat diuluku namunya tu musyrik to ni gerehe demi nokor to mapasandre to makanya tu doktoro makanja maka dai mengobati sakit kepala dia itu nah kada menyembuhkan tabahang ya angka kaparate ko dilalangnya tita maka datu mengobati kanker. Dia itu nak kada menyembuhkan kanker. Di semua senaburai. Leng itu naburai, leng ina pasau. Jadi mak aja tak kada boleh nama murah kurustas 10 juta wajah, mape dia usau, nama kada memang obati dan kada menyembuhkan. Pakai jaki pahatai. Pak maka dia kata salahkan ni doktor, na sepura nama murah na dia usau, na labami diku, nama kada memang mi doktor emang obati. Dia nak kada menyembuhkan apa ia mampasawe Allah Ta'ala ia makbure akuragami taulino nah dia na ia mana na tau makbure sautu tabahangnya ya jadi itu salah paham jadi itu gak dia gak pak nang ketuma tempel oko tu mengobati ya kan tu mengobati kanker mengobati sakit didi mengobati kolesterol kemana tapi dia itu nak kada menyembuhkan deh nah tabahangnya jadi aja ya natu ampai tu mak bismillah ko to memang re Pak Bura bismillahi syafi la syifau illa anta syafi ya ribaca aja na tapayan re bawang ya palamero de bismillahi syafi la syifau illa anta syafi bismillahi syafi nasabasan na po ng Allah Ta'ala ya mak Bura iya kumakadaki sitongan wilawi baraka na iya gagawan rewe idi mi putu makburah la syifau illa anta syafi dega gawat di pasawi lasaku dega gawat di makburah ko tanya idi mi putu po makburah ayo nanti baca jadi aku yan re Pak Burai lala pengantar nih istilahnya pe ko na pamasigi po ng Allah Ta'ala yan re nasau pakamasena apa iya kene Pak Bura mani pasawi tay pa de nagadotoro malasa de nagaga nangka ahli kanker na kanker jadi tapahangi imakiro iya na tu tahu angkat tahu iya na tu ampai mak dupa Pak Bure angkat manre kapsul angkat topang
Maka daki di sandro. Mapat diwatang itaw angkat tau makbura pa. Tarimi bali bola anak kadang gore magi tu. Mapat diwatang je. Mako ni cinampa magani. Nasay pa aja ni. Di nagisay. Magay pak dong. Ya ko doktor dia nakalangi ro nasa boy. Piko cara na di nagisay na saw. Nah, angka memang. Aja tak ada sandro. Iji dia pak masalah. Maka mana ngi sandro? Pangasak sandro to. Iya. Nasa sandro aga, nasa sandro pangasak. Tanya sandro ko pangasai, maka dia tabib basarana Pak Bura. Tahu Mak Bura. Ia tu tabib mega rupana. Ia biasanya sandro ia tu matapue. Napa itu dan sama majid lebih matin roman takuna. Saya wardi alamullah saya ko. Tadi tapak tu wardi alamullah saya ko. Anak walimu ye. Padahal dia anak nama hati nasa nak walimu. Pak itu ko sandro dua mi ko tanya wariala nak wali. Iya itu. Atau gesang-gesang. Itu. Jadi makwam itu sitongan agama Pak boy naro. Jadi iya ko angkat tahu mak paburai dengan syarat maka dah mapat disikuna doangi. Dia nama digaga tabibnya senenya tuh. Cuma dia pakai doa. Iya ko pangasa Pak dokter mati ya tuh. Mega apa maka dah dia lo mas sandro. Memang lo maruyah. Namanya tuh sandro to. Paruyah ayat tuhnya na baca. Apa angkat tahu Pak ya koles ibu kunna. Nasami polo ibu kunna. Na dongi we na sapurui rewa pe mak buku. Ya ko doktoro de nulek dapi. Apa iya doktoro fisik. Nah, ne tu ampai maraji tong katu tahu malasa Pak maraji de ga doktor boleh borai. Tahu malah perasaan. Pak dia kagak dokter perasaan. Dia kagak pakai lagi dokter jiwa dia. Yang penang tahu pacem buruk dia kagak Pak Burani itu. Karena kata wapat dia tidak kagak Pak Bura dokter itu. Dia kagak tanda di burai ale taman rasai. Ya na tu ampai angkau ko agamai Pak Bura. Kega ya nang kata umat tojo-tojo ati sur pegai baca inna ataina surah Al-Kausar. Tapi Al-Kausar to ya ko dia tapa Al-Kausar ina ataina na tapala. Ya ko dia tapala ina ataina mate bawan. Nang kasura de gacau ponco. Itu iya tu surah Al-Kausar makan jalan anak-anak mewah kong kai podangi bacangi surah Al-Kausar. Tawaru-waru sapuru-sapuru tawaru-waru sarana. Nasaba iya tu surah Al-Kausar patenangi atina nabita wattunna mate anak arwane ne sang Ibrahim. Mati anak Nabi Tamasar kasih nyawana. Surah inilah yang dianukan oleh malaikat untuk dia baca. Na tenang atina. Iya tiak ko mapasawa ka na lada majacu ace. Ubace na atena. Biasa na podak guru ta kada baca ina atena na. Akataniro kapala ena pamu baca ina atena. Merepak-repak to sa tenang. Malupi ko na malada bombangi baca ina atena. Iya ko malak day bombangin na dito pamujok ka usahakan yung mugis say wetasi bacangin na atay na napa mo pano. Iya nanti di makunre ko tumak bate talo na madari tumak batu. Iya tu tabacangi dito nak batu. Iya. Iya ko ceki nak batu talo ko mak bate tabaci na atay na. Iya tapi tapangi tabaci na atay na dito nak batu. Ya to tu pak palupona. Angka gagay bisay daging maka dakit ibisay sara inatay na to miti baca inatay na miti baca kumaka dito bisay sara way pacapuran na yato daging ko bisay balewe bisay bacang inatay na napetari way pacapuran na pelodo de na makanya ito de na bo itu Pak Buran anu na istilahnya itu inatay na ini itu ipake manasuki nama nade nama nasu mamatay madari tu maka nama licek-licek nandre nama palamopi aja na tatu pinna alabani pa JCD tabace na atena na tatarok ya se na pasampon oring aja na tapatu ya nama cekke oring itu manasuti itu nandre lalam makutiha iya jadi itu Pak Bura pada mi itu kong kalakai pacandringan ya matu tu Pak dongan Toliang kalakai tuli magala kajili-jili melo kabaine-baine. Nama kura duina. Muya roci dede to na kampo na melo si tambaiwi. Tabacan ni tapi engkau watunna.
kega nareko subuh Jumat pamulangi ulang hijriah pada matu pas satu Sya'ban. Matu ko pas Jumat, bukan satu Sya'ban ya, Jumat pertama di bulan Sya'ban. Jumat pertama di bulan Rajab. Makoro. Jadi Jumat pertama di bulan Ramadan. Subunna yaki buarangi wae pella. Napai garu ni bacang inna ansalnahu. Tapi ro bate garu ipangolok ipacenelok pi aratawap kumatawapa itawe. Sigilinga si bawa ara jarum jam pa itu ko jangi makui putarana. Ia ko tawapa makui. Jadi yadu mengikuti aratawap ni bacang inna ansalnahu. Napa ya tetu ke sinru ko tangana paja pi macenne napa yakka menre ni bacang inna atena. Napa pinunga. Sesanna matu iero inung icedde. Namo si taggo yang penting kaya nasesa. Yan na ruino ni baca tu na atena insyaallah. Degaga arwane malak mak baine kuya tu na baca. Den na baine la kaita kuya tu ta baca insyaallah. Ya tu Pak Burana. Makanya di arwane upasangi ta capuri kopi ta ko subuh Jumat. Komeki salama tak kena subuh Jumat ya. Iya na tu ampai Aisyah madari mak denge oko nabi tak na tutu kaca makoe supaya deni capuri werinung ko nabi tak karena nabi tahu bahwa pure na bacangi itu. Jadi itu sitongan na tu kuncinya itu di katuna baca guru tak. Itu diajarkan. Itu surah Al-Kausar. Angkana anak moto tangga bani teri ta baca bawa nia rona patawarus sarana insyaallah. Paje itu. Dan tong kana bicu tangga bani. Nah itu. Si Jan Ustaz lebih. Di kok ni Rodi. Ditambah pi. Nasi jana macaramat. Depo bahas si sampajange. Aja nape ni bahas lah da iya nabi beno si runtu nabi te si runtu nabi Adam, si runtu nabi Yahya, si runtu nabi Idris, si runtu nabi Isa, si runtu nabi Musa, si runtu nabi Ibrahim. Yang jelasnya nabi ta ukuni rumah guru lah nabi Adam ahli tanaman dan dia dari surga. Pulih ni surga nabi Adam dari si runtu nabi ta maka pulih jadi ini nabi Adam tu jadi makoye. Iya na sampajange. Iya ko angka agaga melo tajama bu. Sininna melo tapakang kolino. Jadikan salat sebagai alat. Pancaji sampajange sebagai alat. Pakakasa. Tujuan na kada pekoy. Engka. Iya mega ini pahami. Mega tahu ya ro sampajange nalai tujuan. Padahal ia ro sampajange tania tujuan sitonganna alat nih. Pakakasa. Jadi alat saja untuk kamakadai. Makuye. Magi nang kayasa sampaja sunnah istiharah. Magi nang kayasa sampaja sunnah toba. Magi nang kayasa sampaja sunnah hajat. Magi nang kayasa sampaja sunnah musafir. Nang kamu musafir ang kamu ya satoba magina na sampajang degaga pa agaga langsung tembus si bicara langsung si Bapuang Allah Ta'ala kecuali sampajang. Jadi maka dia nangka agaga melo mujama pangolo jolo ko Puang Allah Ta'ala. Ya nangka agaga melo mu pamulai o ko Puang Allah Ta'ala mu pangolo. Ya nangka agaga melo mu salasaikan na de mule runtuy pasumpa bunganna o ko Puang Allah Ta'ala. Makanya makie supaya tapahangi. Iya ro sampajange maka daka ona pakakasa atau alat sifat bicara langsung Puang Allah Ta'ala. Meki mapak boting. Mi tau ki kubusi lopoy. Tapi biasa tau makoro. Mi masara mi tau kubusi lopoy. Apa nasa makura pasolo. Mako aga. Makoye. Aja natala sandro. Aja natala tau. Loki malawai jenne. Napa mas sampajang? Apa iya tu tahu mas sampajangnya tahu syulon na Puang Allah Ta'ala? Ukko nilalan na suju etilaw.
tilau ni puangi atau kang yati meka masalah aja takkan aja tapa bosi bi gitu aja takkan aja tapa bosi puang maka tapas salama tapak baraka caraku ya naro atau hati niro aja nani pala-palam iya ni ko pak dongan nagurutta angka tuh tapi bosi pini baca atau maluk pi baca magiro ya buka garesta ya mapalay kapang oh tabukar ni iya ya Cian tak buka macam ni terus ni Lega. Ni tak buka ni. Iya. Jadi ia nangka masalah tak ia na tu ampai nabita melo ijoka melo malalang masampajang asana sampaj sunnah musafir angka aga-aga malak na butuhkan masampajang asana sampaj sunnah hajat angka bimbang ni maka da kega na je metok ka loko kega na je salasai ka kega na je yolo yurusu angka nana me asikola kinro ni je idatar angka yasang sampaja sunnah istihara minta petunjuk angka anak ta 5 tahun masa malatuki kega na je itarima angka tau latuki maka da iya gaje poloko sampajangi tapangulo yo ko Allah taala nalingi petunjuk nasabak dega ga pakasiwe pak ilalan agamai langsung sibat tupuange sangadi na sampajang iya ko pak dongang ang kamu palawai tapi ya sampajange degaga yana tu ampai ku ibaca tu at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah maka dari Allah taala assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh maka dari assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin itu kere. Jadi dialog na tu Nabi tasibo pong Allah Ta'ala. Fatihah itu dialog na tu Nabi tasibo pong Allah Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sinin na papuji ang kamanang ipong upang ololok koridi. Maka Ar-Rahmanir Rahim. Idi na po maraya pakamase na niya maraya pacarina. Maliki Yawmiddin. Idi mi po mapunengi nga sokiyama. Iyaka na abudidi mo pong usompay. Wa iyaka na stain. Idi to mi po wunri min lau tulong. Ang ilaw ni aja tapat terubawangi ya kana budu ya kana stain ini na siratal mustaqim siratal lati aja lepangi okoro ya kana budu di mpong sompa wa ya kana stain ini tompon ribilau tulung atau kan niati aku akataku pongi liseriwi aja nang mapasi teru pada ketolo mangoko Pak Bupati ini mitu punggawaku loki mangoko gubernur ini mitu punggawaku ini mitu wadi bantu koro maka je masuk langi je lalang ngewe maka da ini mitu onri mangilau aga milau mataru ini na siratal mustaqim siratal lazina degaga liseriwi lo bangi itu jadi itu suratul Fatihah maka kita cek kosong pujian tapi ya kiyaka na'budu idi pengusompa wa yaka nasta'in idi tumpon rimilau tulung angin lau ni pangolo ni aga tata cinai lisario koro aja ta pasitar rubawangi ihdinas siratal mustaqim tajalloka nga pula lampu ni masagena siratal ladzina an'amta alaihim lalanna tumuleng yang papedalle kayong kau beri nikmat jalannya para nabi, jalannya para ulama, jalannya para rasul. Ia rupa talenga tajaloka nga lemah kaja ipok. Aja na tuli-tuli melo mi pusah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ternyata lalan na tamu baca. Ia naru ilau maka guru teko nadapi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lepa ko cinampa angin lau kokoro. Enapa ko makada amin tatarima ipok.
Jadi dua sakta koroton ri mangilau. Iya kana budo iya kana stain satu. Yang kedua wala dolin lepang angilau tokyo koro. Tapi aja to nana. Ya kana budo iya kana stain kajar galu kunare balau pongan aja. Denakwa. Eto kangiati. Yana tu ampai makada angka yasa sampaja sunnah mangilau lori pongala ta'ala. Asana sampaja sunnah haja. Apa iya ko to bacio kuy mange maraji to lepangi di. Angkanya sampaja sunnah haja. Aculannya lemu petete ini. Pada mi tu rokok ibaca subhana rabbiyal azim. Aja nak katalumi bawa wadi mo lebih. Wadi lebih dan itu. Iya mi baca ko to rokok. Tapi wadi dia nak kada katalu wadi sakapi itu. Angkala lo sah agasan ulama makada aja nak katalu apa dia nabi tahu dia ga dosana. Mas paja manceja palamana ko talu na baca iya ko na makai ka dosamu. Ya ko katalu minan apa itu pas susu dosa de pagapalan. Macet de lada itu iya naro na mette taroko angkanang kana bitta na mette taroko mette suju. Ya na tu nakada iya ro na bitta sampajana ko me ko macur de mulai. Pa madari suratul Baqarah na tambay mo pa. Yo pidi alipulami mi gangka humumu pulihun namu ya rutul masem metoni to kan naroko no igere jadi ya peklo kanja jadi naro apa ya tu sampajange malampe bacana me gapalana ya sampajange makanja paringarana na rubah akhlak na tawe jadi nang katau pa pas sampaja na tu lima jasi pak makura paringerang ya tu bacana me tu makanja maka nama aja pe anu pas sampaja nama ceko-ceko cocok nih bacana itu makanja dia nama kanja peringarana pak ya tahu makanja peringarana berubah akhlak pak itu na sampaja tadi itu na pacir na sampaja tu tadi nama kalasilasi mak balu na sampaja tu tadi na pacok dokam makomogar de berarti ya napa makalasilasi mak balu na sampajato tanya sampajana ala angka mi masalah ko sampajana kegasang wat paringaran na tu masalah makanya as-salat ma'al ghaflah as-salati ma'al ghaida as-salati anil hudur dan as-salati ma'al yaqdah apa tu rupana sampajang ya ku ya tu ngelilir na sang ngejawai kada ngelilir batungan ka jili-jili de gaga ukilala sampajana jaji mana anu napa mapatopo ringin apa lo mas sampajang lati wala doli memali wasam si waduha nasa makunan reku ko yo baca leseme maniro jadi makiro jadi tapi upasangnya iya ko to mak bereja mak makanja ko maponco-ponco hi pangupu kanja pak mega tau mega urusan apalagi sa masigi makiri lalange tapi itu nasangnya nabi ta maponco-ponco talupulo aya yo pidi den talupulo aya talu aya inna atena Dena ipoto ngasan na tu lay bangkay gitu apa ya iya ko ikurangi 30 ya 15 ayo ko di 30 ina tena ang kalo aliwa dena tari pangupu makana wala doli ngaroko nasa sunnah mo cocok ni sunnah tapi salati je guru sekolah desa ya ko waji jame lolongan apa lagi salai madosa ki ya ko sunnah ikerjakan dapat pahala tidak dikerjakan tidak apa-apa salami matoy yang pwede na sampaja sunnah murid na kada sampaja sunnah tidak apa-apa kiro ya ko sunnah dikerjakan dapat pahala ditinggalkan rugi rugi ki ko deni jama pangka bonus masa kadang kembali bau lupa tambane aja ni mulai ngak patambana karena dena mereka rugi ki iya sunnah adalah menambah pahala ibu pangupuna makanya tu engka sampaja sunnah tu matan tu pangupuna pada sholat sunnah utakah yang kata melolos sompa eta suruh jami di bulan Syawal pasti berhasil ko sempurna yang penting makanya mi batena sompa insyaallah dijanji oleh nabi itu nah sana sampaja sunnah utakah ya miko mal idul adha Syawal bulan Syawal dikerjakan angka anak me masih sekolah suruh sampaja sunnah utakah kung kami manci pacara mas suruh kerjakan sholat sunnah utakah pangupuna kuluar lahumi aka 10 masyarakat tulia meroi baca ruarakan ko bula angka tau angka sana na dega gani sakadaga wadi buraibi tasuri jami sampajang akan ada yang mengobati penyakitnya walaupun melalui mimpi angka tu dan itu janji nabi angka kisah na tu ko kesani buku dama katu panori proki kita al-mughni ka kita nak boleh kita pikir al-mughni sana imam buku dama
angka tau oko masere na burai matanna oko minipi na micui. Mat purai masam paja subuh maluku dama na ngaji-ngaji takok sandre matindro. Magi nang kanabit polewi podangi makadaka nak muda mu burai. Na iya ro nak muda purai masam paja subuh na liu kusujadanna. Matindro na sama empat di matanna masam paja liu mani. Masu nakan nai makaya ku di kapa makadaki kanker. Masu ni batu matan na si wali na dia nagaga takbi dia naga doktor mulai buraiwi na iya na sampai jasuna utakai na jama di bulan Syawal magi na takok manipi yang micuk mamluku dama na sapuru imatan na makuwe tame ru batu mate magi na sau seso mi na sau matan na makutane te makadaniga burai ko na si mamluku dama na saja to muak balen na dia na kumemon ro ya tu tawe maka bilam na dia paga HP itane meluku dama makada ikotonga ga burai makada iya ko makada alena burai ka ya tonga to pa na panipya po Allah taala ya burai bi iya na makada aga ka istimewaan na makada sampaja sunna utaka na jama masumpa mi matto na bitta di itu iko na pa kapala ko me ko manca justas me ko panci pacaramu makin na bitta kerjakan salat sunna utaka akan diberikan ilmu hikmah iya roh kung kepala desa tahu denis bawa kami sambu tak denis sama bicara suruh jami sampai jasuna utaka akan dimudahkan lisannya berbicara jadi ustaz itu makanya kuna jami harus sampai jangan tapi ya tomi ko syawal dia nawat di jama ko tanya syawal ya na sholat parana ipa mulai jama wat di waktu duha wat di waktu tahajud arwarakan itu jadi di bulan Syawal dia nalaba nolah salah satu ni iya roh engkau tu sampai jasuna apa maka dia Imam Ghazali kilala na kita Nabi Jirayatul Nihaya de na mati ya tu teko dite dan tahun rono ke surga jadi aku meki ijami tab surga kerjakan yang sampai jasuna yolona juma 2 rakam petang rakam yolona juma kulu Allah hutomi pangupuna tapi akal 50 si rakangnya itu kali 50 sampai jangi masih tongan na yero di imangi masih je pagurusuk masih lo makanya tajama yero salat sunat maka itu Imam Ghazali ko kitab Bidayatul Nihaya itu de na mate ya tu teko deni tahun rono ko surga iya tu jaminan itu ya tomi ko jumai ni jama kayak sampai sunat ro matat tak pangupuna ro dene rubah ang kami matupura na patanto na bitay pangupuna yo pumitu di guru ta na pak guru ngai jaku aku mampat di utu mampat di lakka iya ko sampai sunat subuh ko alam nas rakaat pertama alam tarekai rakaat kedua dia nak naupat di lakka tu si bapak di utu tanya hadis ro tapi ilmu hikmah ya tia sangi ilmu hikmah bu pak disanga puluh ko pak disangangi maka dia nabi tidak boleh mengelangkah untuk mengambil makanan dia nak ditumal makanan maliwang angka balio kong kabalio ko maliwang di mana malamano kriol pades kapatore 5 katu tau manre makoro aja tapaliwang ilimata ko malaki anda supaya magai nalomoyangi pong Allah taala sinin na urusatta dalle na papole yan ang katau mate kaliman na malandre tu makade guru tasila ada tumurusu igong kagaga na urusu yan tu ampi ogi na paribaki wat dingi putara de na nate kalimay pades kapatore makohi kapwa tu tau dia na dapi liman na makali cuai lorong wah itu aja makun raye komandre yatte buka itimun na ko makemay yami ko timpu ya ko timpu na buka timun ko makemay na sirapa ka timun na makome yo porane de na mari kapwa tu makun ray man ray macap-capak de nah ko iya makun raye na tutu itimun na magai supaya buat timpari lakai na wani-wani tapahan ni pak iya tu timuria sekna si bawai timuria wana ya kita tutu yero hikmah itu namanya ilmu hikmah jadi ilmu yang berasal dari ilmu jadi marajing makero nasabak tau pandrita ibu kae pa kasyaf dikasih ilmu kasyaf baru bisa tahu magi na de nawat di mako magi de nawat di mako kenapa itu mata tariolo nalengi istilah pemali sandre okodo pintu na sabak ya nang katau poji sandre okodo pintu na kan naila sama ibura itu karena di belakang daun pintu itu sering ada jin namanya jin itu adalah rihil ahmar angin merah
Ini nama dari nakan testa. Tempatnya itu di belakang pintu dan di dalam WC. Ia rokeng ikut datung ina banyok ko isaliwang pola non riji pakeng. Ia tu jingi kota anu korel tu nama dari pakai bampat di arona teh langsung mati itu jin pakaian. Makan itu mata taruh pemali pak bani sesak isaliwang. Jadi makan kami pemali. Nasabak ni sangi rumah kadaga hukumna. Itu makan dia pemali pak maka dah hara deh tu. Apa angka mi bahaya lah. Jadi makan dia pemali. Ya naro. Tegare itu ilmunya pemali masari tahu kawannya ko bolana. Nasabak angka ko riwayat kada malaikat rahmat ketika menyapu di malam hari itu akan keluar. Ya na tu ampai koto tama boleh ni suruh kimak beresalang ngage baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napi baca assalamu alaina wala ibadillah. Soal dalam Quran surah An-Nur itu niga beresalangi malaikat rahmat yang ada di dalam rumah. Melo ko matoba aja no ko kamarae aja no ko le boleh usahakan isiwak ko. Magai nasabak jinna kanukue monro ko bola itu kolak gani kanukue nasabak ya tu kanukue non riji ya wana macalindro ya nalak kanukue mon rijinge ya na tu ampai madaring katu bola mapalla yonroi dia namanya matinro mata itu jin kuku ya na rona sure na bita itu makadaman to moto lo pemali nasabak dia ni sengit dasar hukumna makadami pemali tapi ilmu itu diajarkan ulama kita turun temurun dek tonang kana kada to moto tario kindri di sana kini dah lelena asamoga de najamami anak mundri itu mana tu lima kutana dah lele padahal maka kutu mak baca itu maka raja ewa iya nah jadi saya kok ni roka apa di si jan ni si tengah cara kamu si tengah ni 10 si di wasangnya lampe ladai mamagi-magi nampak baraka ipong Allah Taala jadi ya ro pangolongangi aja kalau tak salai sampajangi na umaga repata usahakan ya sampajangi nasaba ye di paboto ikong kapaboto ko hadere namo paboto ki sampajato ye di tau kalasi lolangnya gay ko me sampajangi maka dade paule papisau iboto isa sampajangi apa iya ko boto ki na deta sampajang mana 1 2 salah maka de malaikat macigau tai de to na sampajang makalas itu ni ipo ko masampajamo ki ang kamo palanggara ci di ang katomo sampaja jama maka dai pong Allah Taala nangakui muka atakku madosa to miya kasi itu ide itu ga yana tu nakada guru takali sidendre ya ko de mule may salay jama-jamamu pakanya kimu sampajamu maka paramo tu batu maka parpa ya naraji na law mabere jama maka dani tu matu kumetete agar ronasa tema kedua pak bere jama itu ya matullo matotomanu mamula ni mapangaja sampajana itu makotu mabali matu nasa we makadai matu te pak bere jama bawang mi apa enang katu bawang enak kada bawang lasuna di sampai sangi bawang dia guys na oli mamasang talale ni garek lasuna tanah oli manam ni itu jadi ampu naman itu tengah ina nang katau makada pak bere jama bawang pak bere jama lasuna ya tega apalagi ko makada ustaz bawang dega jadi aja jadi makin ini maka diguruta usahakan mo sampaja kung kataw makada rotung balalin rom dega mulolo nga podang makada tanyaga pi palolo nga kung kana balang ang kanatu kung daripada dega iya metia maka diguruta ang kataw makada tauri makanja maga ide to pak iya sampajangin ko tolo mak berjama madecen ia tak berejama apa isap mak kelompok mo tu tahu maco mo itu apalagi ko menyaman na to ko mak berejama apa ipakanjaki mani di paringan rata den ni 47 nang kamoy mangi 47 maka nyamang tidak maka dak magi pe apalana berejama na tanda sampai jace di cocok ni pak matandre mak berejama sentere lagi ko si ratu baterai na masuk ako badi cidi makiro ta coba ni gare tes ya ko 10 baterai na paci di baterai na kay ka masuk 10 apalagi kong kabaterai mati acili kami ko tutangana 10 itu tu manamu ya tu iya nang kapat bere jama gimpi acipiramu yo ko gaga makwatu yo buko to jadi di matun roto ki ya nama dodo to iya nama suama ko to itu jadi ya ko tolo na mancaji makmu ko insyaallah napa itu makmunge onro nama kanjala da yolo ki sablanangi ashabul yamin nilau doang malaikat ya kanange ya to si akunreti mondri tapi aja to sinanya rota paket o kumana kamasi ata we na dena nga betu dango koy apa iya ko pikir mele ipake na ro dasar o kuna rosun na ita mangi itu jadi apa makaraki pertama
kami itu sampai Imam Malik lihat tina pahangi nasi ko makadak pertama maka pe kui bangun masjid maka lampe aja nana lampe lomor di palampe di loban rengi 200 meter lokur supaya sak pertama mana nih jadi maka deh Imam Malik ya sangnya sak pertama namui monri itu dah aku masih jamui angka setengah 10 siding kami menyuk masih sak pertama ya tuh ya nah agan aku imon riang pura pika mata na pelupa layolo dan itu ya sesap pertama masih jam matangnya layolo nih sehingga sapi itu ada yang memaknai adalah orang-orang yang pertama datang atau memaknai adalah orang yang berdepan tapi maka dia guru tekali si dan reko aku mapagwang asija kok kenapa kok layolo manasani mulolongan itu dia nama pangewang wakiro jadi itu yang kalau perempuan di belakang sap imon itu makanya mas sambul layolo nih kumakun rai dena sambulau monri arone itu mas sambulau monri kato semua pegawai kiki pamulas kiri ke kanan ke tengah tidak meni bawah niki mapan sambutan namanya gitu iya niku cadi di teh monri dia tarik itu mesti kena ki dua makanya di pak bere jamaah kong kata patah ada ngiliman aku saling kata tite kok cadi di nem kasih monri soro ki nagana rengi dua pak dena tahi itu tuh mak bere jamaah aku cadi di nem monri atau tabukaran nyonrong apa ia apa tada 5 ya ko salengkana te mega tuba nana ya ko to masam paja cadi di nang kata patada ngiliman na me lu ti macio aja to sita soro macam paja cadi di kabaki hata patada kita liban makan stas biasa soro kok soro deh siruntu padahal to melo macio ya kan sara ro napa suta padite makada iya ko na patada ngiliman na tawe ya ko masam paja perlu ko salengka atau mumuak kamenre itu isyarat maka ada sampaja perlu ya ko abio nanaka berarti mas sampaja tsunami makiro maka dapat kunis paskui patada gina de nakido pura di bampa saling kana maka jadi nakido maka itu pandrita iko namala kesimpulan ya ko yaki ko mas sampaja perlu acuri ya ko yaki ko mas sampaja sunna elono mala on romo sampaja tapi ya kuma curi kuma sampaja perlu mangga ya sampaja perlu nata kuma sampaja sunnah aja nemu rubai karena kau sudah dapat sedekahnya makiro jadi maka tu sampajanya pak de itu na maka kanja tuh de na terete tuh cuma kadang itu jadi masalah kalau orang tidak paham saya kira ya naruh pengolangi mamagi-magi na pak barakai ko Allah taala akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.